ꯑꯗꯣꯝ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯝꯅ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯕꯣꯁ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯁꯨꯛꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯤꯂꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯒ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ, ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯏ꯫ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 25ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯗꯕꯜꯅꯤ ꯐꯪꯉꯛꯇꯣꯏꯁꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯤꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯁꯤ꯫ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯨ ꯑꯋꯥꯔ ꯃꯤꯂꯤꯅꯤꯌꯔ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ। करोड़पति 25 दिन में। सिदा हाइजरक्रिबा वाहिसिंग असि कनागुमना करिगुम हेक हाइरकप तारबा थबक अदु MLM नत्रगा पिरामिड स्कीम अमा ओइरम याबगी चांस यमना वांगी हेबसि खंगजिनबियो। MLM हेबदि मल्टी लेवल मार्केटिंग हेबनी। अखोइ मणिपुरदा खंग नत्तबा पृथ्वीगी मफम खुदिंगदा MLM असिगी मिंगदा मियोइ क्याबु अपंग सिरिबनी। अदुना ngasiगी भिडियोस दैदा MLM अमदि पिरामिड स्कीम असि करिनो अमदि मसि कमदौनो वर्क तौवे अमसुंग मसिदा मियोइ लाख कया कमदौनो अवाफम ताक्रिबनो हेबदु मरिक चुमना खंगमिनसि। MLM असि अतोप ममिंगदा रिफरल मार्केटिंग नत्रगा नेटवर्क मार्केटिंग हाइनसु खंगनै। अदुगा पिरामिड स्कीम मसिना MLM दगी खरा खजिक तोंगाले। पिरामिड स्कीम गा MLM गा करिदा खेने हेवन नैनेद्रिंगै ममांगदा MLM असि हाना ममुत ताना खंगमिनखिसि। मल्टी लेवल मार्केटिंग हेबसि अतै करसुनते मसि कंपनी अमना सिजनबा मार्केटिंग तौबगी मोंग अमखकनि। अदुबु मसिगी मार्केटिंग तौबगी मोंग असि सुमनगी नॉर्मल कंपनी सिंगना तौरिबि मार्केटिंग मोंग असिगा करिदा खेनबा जानो। खुदम ओइना नॉर्मल कंपनी अमना स्किन केयर गी प्रोडक्ट सिंग असि मैन्युफैक्चर तौरे हेन खलसि। प्रोडक्ट सिंग अदु साफम मदुगी डिस्ट्रीब्यूटर तमना लाकनि हेबदि शॉपिंग मॉल अमदि अतै दुकान सिंगदा हाना लाकनि। अदुगा प्रोडक्ट्स अदुगी कंज्यूमर सिंगना प्रोडक्ट्स अदु डिस्ट्रीब्यूटर तमना चलगा अमुग लैगनि। असुमना नॉर्मल कंपनी अमगी मार्केटिंग असि सेलर दगी डिस्ट्रीब्यूटर अदुगा डिस्ट्रीब्यूटर दगी कंज्यूमर द लाकनि। अदुगा फ्रॉड MLM कंपनी असिगी मार्केटिंग असिना सेलर लैगनि अदुगा डिस्ट्रीब्यूटर गा कंज्यूमर गा अमत्ता ओइगनि। कंपनी अदुना दि थबक तौरिबा सिंग अदुदा मखोइसे डिस्ट्रीब्यूटर नि हाइना खननगनि अदुबु असेंबददि मखोइसु कंज्यूमर नि। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की मेन ओइबा फोकस असि मी यामना रिक्रूट तौबा असनि। मी यामना यारोलिखै कंपनी दुगी प्रॉफिट सु हेनकलकदौरिबनि। अदुबु नॉर्मल कंपनी अमगी फोकस ति मी सिंगदा कानाबा फंगदौबा प्रोडक्ट्स हेना पुथोकपा असिना ओइ। MLM कंपनी सिंगना तौरिबसना कनागुमा मसि डिस्ट्रीब्यूटर ओइरु लाउ हेना कौरगा महांगना मो अतोपा मी सिंगदा पोचा योनमा नत्रगा मी जॉइन तौहनबदा मागिसु कमीशन खरा फंगनगदौरिबनि। इसम समना हाइरबदा MLM कंपनी सिना तौरिबसि मी अमा डिस्ट्रीब्यूटर ओइहलगा मी अदुना मग अतोपा डिस्ट्रीब्यूटर मथंग मोइगी मखादा जॉइन तौहलबा मतुंगदा कमीशन बेस्ड वर्क तौहनबनि। MLM कंपनी की मार्केटिंग असि असुमना पिरामिड की मोंग मानबा स्ट्रक्चर अमा ओइगनि। पिरामिड असिगी ख्वाइ मकुक्ता लैरिबसना ओनर नि दुगा मागी मखादा डिस्ट्रीब्यूटर खरा मुग लैगनि। डिस्ट्रीब्यूटर खरा दुगी मखादासु अमुक डिस्ट्रीब्यूटर खरा सु मुग लैगनि। असुमना मखादा लैरिबा सिंग अदुना थबक तौरकलिखै मथक्ता लैरिबा मी सिंग अदुदा कमीशन खरा दुम फंगनगनि। असुमना मथंग मखादा समथकिदुना मियोइ खुदिमक डिस्ट्रीब्यूटर ओहेनगनि मदि प्रोडक्ट्स अदुगी कंज्यूमर सिसु डिस्ट्रीब्यूटर सिंग अदुना दुम ओहेनगनि। अदुबो अखोइदा हुजिक लैरिबा वहंग असि MLM कंपनी सिदा करी मरमगी मी असुक यामना खोमलिबनो हाइबसनि। मसिगी मतांग असना MLM स्कीम मसिगी ख्वाइदगी मरुओइबा मतांगनि अदुना मुन्ना ताबियो। MLM कंपनी सिना अहानबदा हाइरकदौरिबसि कंपनी सिगी डिस्ट्रीब्यूटर ओइनबा पैसा खरा हाना इन्वेस्ट तौ हाइना हाइरकनि। MLM कंपनी अयंबा डायरेक्ट ओइना पैसा इन्वेस्ट तौ हाइबदि हाइरक लोइदुबु कंपनी दुगी स्टार्टअप एक नत्रगा प्रोडक्ट्स खरा पैसा सुगी खरा लयु अदुगी मतुंगदा अदोम डिस्ट्रीब्यूटर ओइबा यारनि दुगा मथंग पोट लैबा मदि मी पुसलकपा मतमदा कमीशन सु फंगबा हौरनि हाइना हाइरकनि। असुमना मसिगी मोंग असदा कंपनी दुगी डिस्ट्रीब्यूटर सिंग अदुसु कंज्यूमर अमगा चप मानहले। MLM कंपनी सिंग असि एडवर्टाइजमेंट अमदि प्रोडक्ट्स हेना अफबा पुथोकपदा फोकस पीदे। मखोइना फोकस पीरिबसि कमदौना मी फनेम कंपनी सिदा पुसिनगदगे हाइबसनि। मरमदि कंपनी दुगी प्रॉफिट अयंबा मी सिंगना अहानबा जॉइन तौरकपा मतमदा इन्वेस्ट तौबा पैसा अदुदगी लाखपा ngaktani। कंपनी सिदा जॉइन तौरगा डिस्ट्रीब्यूटर ओइरो अदुगा प्रोडक्ट्स लैबा मतमदा कमीशन फंगनगनि हाइरगा मी सिंग अदु फागदौरिबनि। अदुगा डिस्ट्रीब्यूटर अदुगी मखादा मी जॉइन तौहलगा प्रोडक्ट सिंग अदु मखोइसु लैहलगा चप मानना मसिगी मोंगदा कमीशन बेस्ड वर्क तौहनगदौरिबनि। मल्टी लेवल मार्केटिंग असि करिनो हाइबा मयाम हुजिक सोइदना खंगबिरमदनि। अदुना मथंगदा पिरामिड स्कीम असि करिनो हाइबदो अमु खंगमिनरसि। पिरामिड स्कीम असि मल्टी लेवल मार्केटिंग गा हाइरप्ति मानेदुबु खेनरिबसि पिरामिड स्कीम ददि कंपनी दुगी प्रोडक्ट्स अमता लैते।
Pyramid scheme da tawribasi mi ama paisa invest tawhalaga mi dru mongmagi makhada mi atopa fanam join tawhalaglaga paisa invest tawhangedoribani. Company du da paisa invest tawhangani dubu MLM dongna products te amata fangloi. Aduga mana join tawhliba mi sing aduna investor ko paisa du dagi commission khara fanghangani. Khudam oina pyramid scheme amada adomna lising tara invest tawraga join tawre haina khalasi. Aduga adomgi makhada mi ahum hapa matamda moine investor ko paisa dugi 10% commission nangonda fangani. Aduga miyoi ahum aduna mug moi moigi makhada mi mathang hap likhai commission 2% muksu fangangani. Asumna magi makhada apang mami thiraga invest hongani aduga paisa di makokta leriba mi du khak yamna fangangani. Kari su khangjadaba nauna yaujaba makhada leiba mi sing aduni apangbu ehogadorivasi. Aduna pyramid scheme asida sumnagi makokta leihoba 0.1% adu khaktani paisa khara fanghogadorivasi. Adubu 99% di Loina apangba gadang aktu ehogani. Pyramid scheme ski khwaidagi miyamna khangnadaba mana invest tobu matamda adom sim makokta leiba manhangani dubu asengbadadi leibanati adom su apangba 99% adugi manungda challivani. Subnagi makokta leiba miyoi amani du khaktani apangba mi sing adugi maralna nungai khidorivasi. Prithivigi mafam ayambada aikhoigi India su yauna pyramid scheme asi illegal oyamadi ban tawi. Adubu yamna ngakpa mana multi level marketing asidi legal oy. Khenarivasi MLM dadi company dugi products ledubu pyramid scheme dadi products yaudi. Aduna products sing aduna maikhum oiraga MLM asi mapan thungda legal oiba thabak amu ohelle. Adubu kupna yengsinba taragadi MLM asi su pyramid scheme amani dubu products sing aduna maikhum oiraga legal oina leivani. Aikhoina paisa si karam kana seasonai haiba matamda paisa adu seasonaraga aikhoida value khara phangba matamda seasonavani. Aikhoina paisa tawraga chanaba leinai maramdi saba matamda aikhoida value ama fangalle. Siga chap manana company sidasu tawrivani. Subnagi miyoi amana company du da skill natraga knowledge sigma value ama fangangani khanba matamda miyoi du company du da thabak haplivani. Adubu MLM company singi perspective dagi yengba matamda di moina mi amada uriba value si subnagi ani khaktani. Hanbada mi aduna company du da invest tawroknaba paisa khara leiba. Ani suba value da magumba apangba kya company sida invest honba ngamba duga company sigi profit hena fanganba si khaktani. Aduna multi level marketing company si kamdona masak khangani. MLM company sina hairakadorivasi company da invest to products leyo duga nangi makhada mi join toholu aduga makhoisu products lehelu duga nangona commission khara fangani asumna hairakani. Mi yamna haplikai commission su hena yamna fangani. MLM company da level khara su leigani. Silver, gold, diamond sumaina level khara khaidokani. Duga level sing adu wangkhana bathabak si mi yamna hap amadi products yana lehenba sini. Level adu wanglikhai commission su hena wangna fangadoribani. MLM company singna khwaidagi maroina target tawrivasi thabak fangdriba natraga fanghauduba mi sing amadi yumda housewife oina leiba nupi sing adubuni. Makoina paisa kamaina paigani thamada lakh asuk tanba skill level leitaba lairik haiba hitaba loina yai sigumna chingba false promises kya torkani. Aduga masadu paisa paigira pairoira luxury lifestyle usilakani car atang usilakani foreign trip chatpolakani madi khudingmak yani khaktani hairakadorivasi. Abak kiran balaji yani khaktani haidija loi tawgeda. Duga matam khudingda positive oina layu moigi thabagadu yadaba mi singadu lapthoknakho moi singadu negative minded chenba mi singni sigumna chingba khadrakki motivational speech kya pirakani. Harvey Life Amway QNet siguma mayamsi maming chalaba MLM company ngaktani. Masigi company singasi MLM scheme si tawraga billions of dollars talivani. Aduga taliba paisa singadu atai kanada sunati apangba miyoi singdagi ngaktani. Wadana paisa painingba miyoi singdagi ngaktani. MLM company khudingmak fraud ngaktara haiba taragadi natte adubu 99% di fraud ngaktani. Aduna MLM company 99% di fraud ngaktani haivasi khangjinbiyo. Moina yoliba products singsu quality leiba manhanmane dubu asengbadadi karisu leiba natte. Quality leiba taragasu mamaldi yamna wangna yolakani. Products singadu sumnagi pyramid scheme adu khumjinaba maikhum oina sizinabani. Aduga wana hona jaraglaga paisa pairakpa miyoi ematana paisa kamaina pairaklino haibagi blueprint adu tarai mi khudingda hekta haidok loi haivasi khangjinbiyo. Paisa paiba mi ematana mi khudingi masa paisa pai haina haijadabani amadi uthoktabani. Aduna luxury lifestyle uliva car atang bathauba manhalivadu asengba amata natte haivasi khangjinbiyo. Hek manbu malava natravani.